Halo, halo semua ya. Kita stream Pokemon kali ini. Jadi ya udah nggak apa-apa kita live-in aja guys. Ternyata sama aja. Mau di record mau diinin nge-lag juga. Ntar Ultra Sun, Ultramon mungkin udah nggak nge-lag kali guys. Soalnya udah ada ininya kan. Apanya itu tuh? Ya itunya lah. Ada ntar gue ininya gampang. Dan bodohnya gue itu ngapain gue tangkap Pokemon burung itu anjir. Pokemon baru kah? Oh baru nih guys. Kayaknya ada nge-lag. Pokoknya kalau ada tipe-tipe baru nge-lag. Dia kalau pakai bug bait mati nih gua. Wah, parah ya. Nge-lag ya. Parah ya. Tuh, kalau pertama doang, guys. Kalau berikutnya udah agak ini kayak udah ke-download gitu loh. Ih, di-care, guys. Ini bisa di-care ya? Coba guys, aku penasaran. Di-care tuh diapain? Terus? Gak ngerti gue, guys. Udah balik aja lu lah. Dapat potion lumayan. Upstouch. Oh, ini trainer, guys. Coba kita buktikan kali ini gue udah pernah battle ya. Apa pas setiap ini ya? Tiap lu main game ini ya, awal-awalnya pasti. Oh, ini sim baru guys. Ini gak kesimpan ya kak? Chat segitu ya? Bingung gua ngotak-ngatik ininya, MU-nya guys. Ratata. Cara ngeliatnya gimana guys? Sakit sih. Avoid bro. Tuh, yang kedua nggak nge-lag kan guys? Ntar setiap sejam juga kita restream lagi ya. Takut nggak ini ngebug. Emulator apa? Emulator jeruk. Sini maju. Bantai lah semuanya. Nih, sini yang cewek nih belum. Tuh udah nggak nge-lag kan? Udah nge-lag kalau udah pernah sekali mah. Gak terlalu parah sih. Let's go. Ini berat soalnya sampai streaming juga guys.
Not very efektif. Lo bisa lancar mainnya ya, tergantung setting dan tergantung device-nya. Tapi device gue device jadul juga sih. Gonna die bro, gonna die. Soalnya ini gue nggak nyeting ngikutin orang, ngotak atik sendiri aja ngerti gue. Ada ini nih, aku diban sama Nightbot di kocak. Emang gue pakai Nightbot? Kagak pakai Nightbot bro, sis, nggak pakai Nightbot saya. Jangan suka bohong kamu, jangan suka sotoy. Ini ditutup guys, ngapain guys? Gak bisa. Ada apps tuh di situ touch. Pakai 4, iya main pakai stick. Apa namanya? Trainer tips: Pokemon can gain XP point by battling other Pokemon. XP point help them grow stronger. Kan sekalmu bang, lah ngapain curhatnya di sini kocak? Ceritanya di sini kan gue pasti mikirnya ke sini. Pokemon mana lagi nih? Ini loading ganti scene doang guys yang lag. Ini juga enggak sih. Waduh, gue lupa lagi namanya, gue udah beli lama. Pokoknya ini kayak gamepad label-label gitu loh guys. Yang warnanya hitam merah gitu. Berapa dulu gue beli ya? Nggak sampai 100 sih guys dulu. Dulu banget, udah berapa tahun ini ya? Lupa mereknya apa guys. Kardusnya juga udah nggak ada aja. Di sini nggak ada tulisannya soalnya mereknya. Pokoknya warnanya hitam garisnya merah aja. Makanya jangan suka spam. Afriani made in Cina. Aduh nggak tahu juga sih. Pokoknya kayak kerasa enteng gitu guys, tapi awet kok gue pakai, tergantung lu makainya sih. Kalau gue sih awet ya, gue pakai terus soalnya. Berapa tahun, hampir 4 tahun 5 tahun mungkin. Tuh ditinjau, ngomongnya kotor, dia pasti Afriani nih, ngomongnya kotor. Lu bukan di band Nightbot namanya, di chat lu di band YouTube itu ngomongnya kasar. Fungus tuh tipe normal kan ya. Let's go. Wah bahaya nih guys. Wah iya nih, gue susah sih nyari custom ininya biar pegang nge-lag. Ada yang Ultramoon, gue pasang gak bisa gue. Tuh di band lagi ngomongnya kasar. Banyakan pakai font kali, font alay. Lumayan dapet. Aduh picky pack. Ini kritikal di gua guys, sakit deh. Ya lama-lama di ban lo sama YouTube, lo ngetik mulu. Si Afriani bayar pakai font kayaknya nih orang. Dianggap spam sama YouTube. Aduh mati nggak ya? Dikit lagi naik level sih, nanggung banget ya guys. Tuh sakit ini, mati gua. Aduh level lah. Korbanin aja kali ya. Oke potion deh. Banyak potion guys.
Lu kasih komentar emot, berarti emotnya dianggap spam sama YouTube. Jangan diulangin lagi kayak gitu, kayak bocah ya. Emang bocah sih gue yakin. Maksudnya jangan kayak gitu banget. Kalau misalkan ini mah spam itu namanya. Kalau emotnya banyak, terus emotnya ulang-ulang, itu dianggap spam sama YouTube. Jangan suka kayak gitu, ganggu, nak tahu. Mungkin YouTuber yang lain yang lu tonton kagak bilang, cuman dia ngedumel dalam hati pasti. Bisa nge-heal gak sih guys? Bisa kan ya? Tuh, cuma loadingnya doang ada nge-lag guys. Kira kenapa ada naik? Bukan naik bot, itu dari YouTube-nya di ban. Chatnya. Gua nggak pakai naik bot, lu ke ban kan? Itu YouTube. Emot doang tuh spam. Spam tuh mengganggu orang. Kalau di ini di dunia nyata tuh, makanya YouTube ngeban ini orang yang suka spam emot, spam kata-katanya sama terus tuh. Biar di notice sama YouTubernya. Tuh. Ngeyel kan? Nggak apa-apa sih, ntar lama-lama juga di ban akunnya. Ini nih kakeknya yang rival kita ya. Oh ini ininya guys. Tempat kita ketemu ini tahu. Lu mau ngasih gue bukan ngomong sama anjingnya kocak. Gue ngasih. Explore dulu kan. Ini lagi diomelin aja. Bu jangan galak-galak sama anaknya bu. Iya bilangin anaknya ya bu, jangan suka spam. Ya karena itu mengganggu. Ya udah berhenti gila kita. Ih lanjut lagi sih bu ngomelin bocah. Bu udah bu jangan dimarahin. Dah tuh diem kan ya. Udah kan nggak lanjutin lagi. Awas tuh bu lanjutin lagi. Ya dilanjutin lagi. Capek lah ngebilanginnya. Rockcraft. Gue udah pernah pakai Rockcraft belum ya? Ya lucu guys ngambil Rockcraft. Bye. Lu mau nulis selamat ini kan? Selamat tinggal bye. Tapi tulisannya bye. Oleh anjir. BYE. Biar ini ya saling mengingatkan aja biar makin pinter. Gue makin pinter, lu makin pinter gitu aja. Sama-sama belajar. Ini dia Profesor Kukui. Cakep guys ya si Lily ya guys. Sumpah kalau ada di dunia nyata mah gue diemin guys. Kagak gue apain. Ngapain berharap apa lu pada ngomong begitu. Nama gamenya apa? Roblox. Wih dihil. Suruh battle nih. Battle lah. Kok bacot sih? Kan gue ditanya, kok bacot tuh gimana nggak di ban? Chatnya ngomongnya kasar. Hati-hati. Gue nggak sih tahu. Gue nggak tahu sih umur lu berapa, tapi yang pasti belum
20 tahun kan. Gue kasihin aja ya advice atau saran gitu. Kebodohan-kebodohan di masa kecil tuh jangan di ini deh guys. Kalau bisa lu sadarin cepet gitu. Roblox. Ya, kupingnya jauh anjir. Role take care of my little Jun. Gila, anak kesayangan boy. Jun, how bring for the power of your Pokemon. Let's go, kita battle lagi guys. Trainer How. Om How anjing ngeluarin picu coy. Wah, gue nedai dong gue. Let's go Rolet. Tipe burung gue. Diban lagi nih. Aduh, sakit nih. Oh, gue ketolong ada daunnya ya guys. Bagus sih. Ih, ngeluarin tai lu, kocak juga dia. They gonna die bro, they gonna die. Pokemon lu ada berapa gue bantai pakai. Ya elah, Poplio nih, gak usah diganti bro. Rolet Carias. Let's go. Super efektif. Let's go. Sedot dulu bang. Ya dia ngepaun, lucu juga. Ini lo makan. Rasakan ini, Leaf Edge. Maaf ya bang, emang salah apaan lu? Lebaran masih jauh bro, mau apa nih sudah sekarang aja. Naik level bro. SP attack mainnya bro. Roulette gua. Winning. Another great battle this year. I bet Tapu Koko like it too. Phil, that was awesome Jun. Gue ngomong sama lu. Nah kan gak kebaca. That was a really great battle. I had a blast fighting you. It was a good battle with this. Even Tapu Koko. Koko datang deh. Oh, you heard it yourself, Tapu Koko. Song of approval. Oh, I nearly forgot. I think it is time to take this Jun. Oke, let's go. Jun dapat apa nih? Ini gelang Z-move nggak sih guys? Oh iya, Z-ring. Oke, please, iya slow aja. Your Z-ring, a mysterious armband that can draw out the power that lies deep. It can bring forth their Z-power. We Kahunas can make them by refining stones like the sparking stone that you receive from Tapu Koko. Attack until you collect more Z crystal during your island challenge. You will not be able to draw out the Z power of your Pokemon, and yet you have already received that sparking stone. It seems Tapu Koko to quiet a liking to you, or perhaps it has a mission for you. In other words, it's time for you to get out there and start your island challenge. If you visit every island, maybe you will figure out what that mission is. Every island, 4 island. Anjay, tangannya nempel gitu bang. You will travel to each of the 4 island here in the Alola region. Makasih udah kasih saran. Iya. The island challenge is about aiming to be the strongest trainer. The island challenge champion. Ada dia.
Sounds great, right? I can't wait to have a real adventure. I'll explain about the island challenge later. Tapu Koko is amazing, isn't it? I hope I can meet it again someday and thank it for saving Nabi. Kapan lab lagi? Nggak tahu, ini aja belum selesai lab udah nanyain lab lagi. Me too. It saved you as well, didn't it? And left you with that sparking stone. Even though you are stranger to this place. Koko, I suppose it's time we get you kids home, yeah? Then I suppose this is goodbye. Ibu, honey, I'm home. Meow. Oh, Yun, you're back already. I told you want to stay in Ikiton longer. Jadi kapan live lagi? Nantilah. Makanya di subscribe aja biar tahu daripada lu nanya kayak gitu. Kan di subscribe dapet ini. Gua nggak maksa sih. Gue gak pernah mau nyuruh orang subscribe, cuman gue kasih pengetahuan lagi nih. Kalau lu subscribe kan jadi nanti lu tahu kapan live ya. Kalau lu subscribe YouTuber lain gitu. Maybe it would be a good idea for you to try that island challenge thing. It's something you can only do in Alola, right? But right now I've got a date with my bed. I dance my feet off at that festival. Night. Apa sih night? Malam-malam, sweetie. Apaan sih? You get some sleep too. Sumpah bahasa Inggris Pokemon tuh susah gue baca banget guys. Dan gue ngerti. The next day. Perasaan masih malam. Oh iya, BTW ini nih ya, real time ya sama jam HP gue. I wonder that today will bring me. Masih malam tidurnya kebo banget sampai malam ini. A visitor. If it's Kukui, he will be probably let himself in without even waiting for us to open the door. Boleh nggak sih gue save dulu guys? Save dulu lah ya, biar kagak kalau nggak crash. Kita punya save-annya. Cepet di sini save-nya. Gak kayak di X, lama. Kukui masuk sendiri, kenapa sih Kukui? Oh si ini guys. Siapa namanya nih? Si cewek. Gila, malam-malam pakai baju kayak gitu ya. Roblox. Bring me that great new trainer. Woo! So I'm here to show you the way to his Pokemon lab. If you will come with me, it's this way. Jun. Ya, benar. Roblox, ROBLOK. Here a little pocket money for you. Don't go wasting it on anything too silly. Gila dikasih uang jajan coy sama emak. Oh well done Jun, you're already making friend, aren't you? Ma, ini kenalin ma, ini pacar gua ma. Calon mantu, bentar restu kali ma. Restuin gak sih ma? Iya ma, bener, iya. Aku horny banget sama Jun gitu. Terus aja di sini bang, aduh nggak bisa nulis. Lagi live. Gue nggak pakai komputer live-nya, jadi nggak bisa ngetik. Tadi lu bisa ini nulis Roblox di chat, ya itu tulis aja di ini pencarian. Ayo beb, kamu ngajakin aku malam minggu kan? Jun, the big black monster. Ya scroll. Main kejar-kejaran nih, ayo. Oh di sini dia guys.
Kok kamu aku kejar semakin kau jauh sih? Gitu. Iya, namanya Roblox. Pew. It seemed to have a very strange power. It used that power to save me once when I was in danger. But some other people want Cosmo for themselves to use that power. That's why only the professor and Kahuna Hala and other people I can trust know about it. Can you keep a secret? Can you not tell anyone else about Nebi or what happened on that bridge, please? Iya, aku jaga rahasia kamu kok sayang. Itu bakal jadi rahasia yang diketahui cuma aku dan kamu. Hey, kamu mau ini nggak? Wah, kamu mau ribut nih ceritanya? Oke, no problemo. Sini ribut. Aku butuh XP. Guys, XP share belum dapet ya guys? Grubin. Ciah elah. Lawan ulet nih. Ulet banget nih bro. Counter gue juga sih tapi gue burung. Rasakan ini. Gigit ya. Patok dia. Ih sial gak mati guys. String set lagi. Mau dilambatin mulu gue. Maka dia gonna die? Gonna die bro. Tet 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 tet. Udah nih, gitu aja. Tapi nggak ada di Play Store ya. Udah berarti udah diblokir. Masa Roblox nggak ada sih di Play Store? Berarti ini kali. Aduh lo. Slowpoke cewek, gue maunya cowok. Berarti ini kali mungkin HP-nya udah nggak support, nggak bisa dimainin di HP-nya kali. Tangkap apa ya guys ya? Boleh sih tangkap. Tangkap aja ya buat tipe air guys. Iseng-iseng aja ya nggak sih? Let's go dapet. Gacha Slowpoke Waskal. Harusnya ada gambar ya. Iya berarti ini udah nggak bisa. Berarti di HP lu udah nggak support. Oh marahnya kayak gimana nih ya? Ih bunyinya. Oek. HP abang apa? Ini Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Ini nggak ada expander guys. Ih gila nih bah. My Kid Pokemon. Selucu apa Pokemon lo? Aduh wingu lagi cok. Serba salah nih gua. Mau nyerang pakai daun dia burung. Serba salah cok. Gimana ya? Coba tes dulu dah.
Redmi Note 12. Support nggak tapi Snapdragon nggak? Gue nggak begitu paham masalah HP soalnya. Ini beneran kesini guys. Laut begini boy. Oh ini dia. Kamu kok ninggalin? Ngapain itu berantem di dalam? Dikasih sama abangku. Oh ya selamat ya. Tingkatin lagi ya biar pinter. Dan kebanyakan nonton YouTube. Belajar jangan ditinggalin. Ini ngapain ini guys? Nyebrang kayaknya kita ya. Abang dulu ranking berapa wah? Ranking berapa ya dulu? Ya dulu mah SD itu dulu pernah ranking berapa ya? Pokoknya 10 besar pernah deh, semua dicobain. 1 sampai 10 tuh kalau SD. Enggak juga sih. Iya ya, benar-benar 1 sampai 10 pernah. Iya benar. See, there's this Pokemon inside your Pokédex called Rotom. Really? Oh, I can tell you about Rotom. It is a peculiar Pokemon with a body made up of something like electricity. It can take up residence in medicine. Yeah, buddy, and support the crazy skill of Rotom. Jangan bohong ya, aku di TK ranking 2. Emang TK ada ranking ya? Baru tahu gua. Jangan bohong bener. Ngapain bohong? Anjir. Baru tahu di TK ada ranking. TK gua nggak ada. Helping hand mah move Pokemon kali bang. Masuk ke Pokédex ya, jadi siluman Pokédex. Nice to meet you, Paul. Gentle on the goods. Go, okay. Si Jun now Rotom can talk right now. Oh di gua nggak ada, nggak tahu gua makanya nggak relate sama lu. Gua ada SD. Sekarang aja udah nggak ada ranking kan kalau nggak salah. Nice to meet you, Rotom. Wih, kita ada town map ya. Si Hau ngapain gitu? Kamu di pengamanan X apa Y? Kalau ini ya, kalau menurut gua demen ini sih. Veltal. Ya, Pokemon ininya ya, yang kayak burung gitu kan. Kalau yang X kemarin gua mainin dapetnya Kijang, jelek guys. Menurut gua kurang bentuknya. Veltal gua keren menurut gua. Sebenarnya X sama Y ujung-ujung. There are some important things you need to know about Pokemon Z. AZ ya, Legend AZ ya. Akhir tahun. Iya, Legends itu ibaratnya kan kalau Legends nyeritain sebelum ini ya. Pokemon. Nah, kalau yang apanya yang
sekarang mau dibikin lagi tuh yang masa depan, tentang masa depan. Z apa? Z sih, gue nggak tahu. Pokoknya tulisannya begitu guys. Yang gue nonton kemarin di ini Pokemon, channelnya Pokemon. Oh ini tempat ini ya, tempat batchnya ya. Gue baru main nih, nggak tahu apa-apa gue guys. Anjay, the big black June, you know. I got one from my grams too. Alright then, June, you two, how get a move? Okay, to trainer school. It's long road to become the Island Challenge champion, and the trainer school is the first step. What about you, how? I'm good, I just wanna play with my Pokemon, I mean, train with them, right? The Island Challenge. So this is how the people of Alola connect with the world around them. Lily, you take care of Jun ya, until he gets used to Rotom. Help him find his way around. Gila, kita ditolongin sama Bebek. Beb, jalan lagi Beb. You need some help, give me a little Pokemon. My cantik. Lily cantik banget ya. Lily, bebek gua mau goda-godain lu ya. Jangan, ini kamar Lily ya guys ya. Lusamine di Pokemon. Lusamine tuh apaan sih? Nama Pokemon guys, gua nggak apa kalau ini ya, nama Pokemon ya. Apa nama kotanya? Ya, wes ya. Bebek aing eta. Nama karakter gue nggak tahu guys, ini gue baru main. Gue mau menelusuri jejak Pokemon. Save dulu guys, ntar ngebug anjir, ini gue main di HP soalnya. Ntar ngebug kayak keluar, nyesek gue udah sampai sini. Tuh ada nyendet kan. Kok Pokédex anjing? Mapnya di mana ya guys? Belum kah guys? Wih, Z-Ring cok. Buat apa ini? Oh, pada di sini guys. Gimana ini? Ini kita kemana guys? Tadi gua nggak anjing. Pasti kesini. Kamu mau ribut gak sama aku? Sial, nggak mau dia. Wingul, enggak lah, gue udah punya burung guys. Udah punya manuk wah. Ini enggak ada ini ya, XP share guys. Iya, bobo dah, biar kagak ini. Sahur ntar sahur weh. Water gun lagi. Ini baru pertama kali ya. Apa sih? Emang ada WhatsApp ya? Oh, ada WhatsApp guys. Siapa nih? Bentar. Mak gue WhatsApp. Gue cek di HP satu lagi. Aku Kristen. Oh ya udah, tidur dah biar gak. Telepon grup tidak terjawab. Jadi nge-lag anjing. Gila, yang bener lu, jangan dimainin namanya agama. Kocak.
Ini jadi dark ya guys ya. Si Ratatanya ya. Kita lawan dah. Ya dia fokus energi, gonna die dong. Dah lanjut. Kita kesini gak sih? Powerful Pokemon can break it. Wah nge-lag gini anjing. Oh, Pokemon baru. Cowok kek. Ya ngebak anjing. Dolar kuning ini ngomong galak. Oh, oh ini bego kelihatan. Kocak dah lu, ini ada tulisan, ada ininya di mapnya tuh. Lu lihat di atas, ada mapnya. Gue udah level 10 guys. Terlalu open terus ke gue lawan terus. Dia fokus energi aja. Gue main PV Fusion nggak suka gue main gitu. Versus zombie. Let's go. Gue suka game yang ada ceritanya. Astonis. Boleh sih. Astonis apa sih guys? The user attack make a target planes. Growl hilangin aja nggak sih? Stickwork Saga mod nggak suka. Nggak ada ceritanya gamenya. Gue dulu pernah mainin deh kayaknya itu waktu gue masih kecil, waktu gue masih nete. Jadi suka apa? Suka game yang ada ceritanya, RPG. Hold a moment, let me show you the Pokemon Center first. Oke. It's okay, no problemo. Jangan sus. Kok sus sih? Lah bener lah, kok itu sus sih? Anak kecil juga kayak gue kali. Emang itu sus? Semua orang juga pasti ngerasain. Masih anak-anak. Iya emang kenapa? Kan itu kan kenyataan, fakta, bukan sus. Gimana sih? Dulu kecil pasti juga pada nete kan? Kalau nggak nete pasti susu formula kan? Emang sus ya? Pasti nulis nete tuh orang. Episode Trainer School. Oh ini udah di set guys. Kita heal dulu dah. Anjay keren juga ya. Teng teng terereng. Save dulu. Festival Plaza. Wih bisa nge-record ya di sini ya. Aku masih kuliah udah lulus. Ini tempat beli Pokeball ya. Ntar aja deh. Ini apa nih? Ini mencurigakan banget anjir.
Ini bisa battle nih, bisa buy one nih. PVV. Ngapain? Gue nggak ada yang ditaruh di box. Teng, teng. Tuh udah di ini. Aku tinggal di mana? Aku Sumatera Utara. Aku di Banten, Tangerang. Gue di Tangerang, bro. Tauros. Where's the road going that way anytime soon? Thanks Tauros there. Planning to guys for gila, belajar malam-malam, bro. Ngeri juga ke sekolah malam-malam. Sense go or Hey there, Jun. I must pass you too somehow. But welcome to the trainer school, the place to learn how to be a Pokemon trainer. Ini jam berapa? Sini jam 23.30. Sama aja, Bang. 23.20 juga di sini. Kan kita sama-sama Indonesia, gimana sih? Itu lu beda negara baru. Gini dia baru dapat XP share, bro. Enak nih kalau udah di 3DS ya. Mau main apa? Mau bertarung nggak bertarung dapat XP anjir. Dimudahin banget ya mainnya ya. Game ini udah di 3DS ya. Tapi di Kalimantan beda jamnya. Jamnya sama. Cuman waktunya doang. Yang ini misalkan waktu bukanya doang yang beda karena matahari terbit kan lebih cepet di sono kan. Kita kan WIB juga kocak. Kita WIB sama zona waktunya. Nggak salah Sumatera tuh barat maksudnya. Kok Pulau Sumatera. Oh udah nyala. Crash. You can tell me. Oke, ayo ribut. Masuk. Halo, aku mau sekolah dulu nih. Oke, battle kalau mau. Let's go, kita battle. Kita ngebantai trainer yang ada di sini semua kan? Musiknya enak juga guys. Oh ini tipe batu ya, ini bohongan anjir kayak pohon tapi tipe batu. Aku main ML nggak ini, nggak demen, nggak ada ceritanya. Tapi gue main, tapi lagi nggak mood aja mainnya. Cih dia mau pakai lead egg gua dipakai copycat. Gak efektif lah bang. Gue udah tipe burung, tipe daun, mau serang lagi. Soalnya lu nyerang gue pakai batu. Sabar ya bang, males lagi nggak mau main. Nah gitu dong, naik level yang lain. Your style of battle is pretty great, you know. Aye, lu baru tahu gue jago. Ini bisa masuk guys? Bisa. Ih apa lu liat-liat gue? Mau battle gak sama gue? Cakep juga nih cewek. Battle yuk. Wih dapat quick claw bro. Oh iya, jangan lupakan explore ya guys di sini mah. Slowpoke gue kasih deh. Dapat apa? Legging tail buat apa anjir legging tail?
Kasih quick claw lo biar cepet. Udah tahu lo lama. An item to be held by a Pokemon. It is tremendously heavy, make move slower than usual. Gila udah lambat disuruh dipaksa lambat lagi coy. Bang, bantai lantai 1 dulu gak sih bang? Dek. Dek, kasih gue sesuatu dek. Kita palakin adek-adek. Ini TK kayak guys. Si cupu-cupu aja. Iya udah tahu. Ih gila kita udah belajarin lagi bro. Udah tahu kita master Pokemon. Gue master Pokemon masih diajarin lagi gue. Gak bisa bro. Gue tuh master Pokemon bro. Ini kemana guys? Wah ini keluar. Anjir sekolah malam-malam ya anak-anak. Ini lucunya karena ini guys, Nintendo 3DS tuh ngikutin ini kan jam di HP, jadi ya malam waktunya. Ini nggak bisa, itu terakhiran aja. Ke kelas ini dulu guys. Lu mau ngasih gue sesuatu nggak? Kasih dong gue sesuatu dong. Wih dapat potion dong. Itulah gunanya Liliput. Gila bener-bener belajar nih. Ini gue udah tahu lah, gue usah belajar. Udah bang. Gue udah tahu, udah bisa. Udah hafal. Suruh belajar gue gila. Gue master degree Pokemon juga asik. Lu mau gak jadi Pokemon gue? Gak mau dia guys. Bu, ribut dulu kali bu. Hah? The trainers who will take part in this lesson, you may also want to visit our classroom. You'll be sure learn a lot. Hah? Maksudnya? Kita nggak bisa ke atas guys. Kita disuruh belajar gitu. Gila, disuruh belajar boy. Ini suruh bacain satu-satu. Apa kita harus keluar guys? Ini gue udah tahu semua. Big Frozen. Udah dong. Udah guys. Di outset aja. Kita harus keluar kayaknya. Buang-buang waktu dong tadi. Ih, ada Pebble tuh gue lihat. Ini ya, lu ya. Masuk lu. Yo, sini nih. Gila.
Aduh, picky pack lagi nyet. Pakai tackle aja nggak sih? Aduh, sakit guys. Waduh, dia nge-grow lagi. Baru net attack gua aja. Serius lu ngeluarin Echo Voice? Gua nedai dong lu. Naik level aing bro. Wah, dibersihin nih. Anjir, disuruh mandiin bro aing. Ini semprot ya? Oh ini bukan anjir. Ini bersihinnya gimana guys? Gak bisa cok. Nah itu dia bro. Ini kasih apa guys? Ini dia gak seneng. Udahlah balik. Udah balik boy. Terus masuk dulu kali. Save dulu guys. Buat ngebug ya. Udah. Udah bang. Apalagi sih, masih ada lagi pokoknya trainer yang di luar anjir. Udah kan bang. Oh ini gak healnya. Kan gue udah masuk ya. Gue udah masuk sini guys. Oh ini. Oh lu mau ribut bang?
Metapod ya, elah lu ngeluarin Metapod banget nih bang. Mati dong sama gua bang. Makan nih pack. Ya dia nggak harden, ngapain anjir? Kau pernah main kartu Pokemon? Belum pernah. Pikipek level 6, Slowpoke level 7. Gue udah ngecas deh guys. Kalau battling yang bener. Aduh nge-lag nih belum ngecas guys. Siap dulu gak sih, gue takut nge-lag guys. Bug nih. Ngapain gue pencet? Nge-crash nih. Wih boleh nih guys. Magnemite. Tangkap ah. Aduh not very effective lagi. Aduh dikasih supersonic lagi. Boleh nih gua ambil lah. Aduh pusing lagi. Dia mukul diri sendiri aja. Wah bahaya guys, bahaya guys. Ya elah, please dong, kena dong. Wait, udah bro. Wah gitu dong. Nah kuning, tangkap dulu kan. Masuk loh. Tipe steel tapi bisa listrik ya, lumayan. Masuk dong, jangan keluar. Let's go, dapat. Dia berubah level berapa ya guys? Si Rowlet ya? Lupa gue 17 Mobi. Kerenan kayak gini deh kata gue, daripada yang X sama Omega Ruby. Gak usah. Save lagi kalau dapet Duta Save Indonesia bro. Nih emang kita harus explore ginian anjir. Wih ada gituan tuh. Wow ketutupan. Ini gak sih kita diajarin sama dia nih guys. Wah jangan-jangan Rising Star Joseph, si pengil itu kan. Anjir Grimmer guys, mati gue. Level berapa sih dia? Anjir level 8 lagi. Boleh deh mau kemet.
biar nggak bisa diserang guys. Bukan tipe steel. Weh, tapi tetep aja sakit aja. Main ngeselin dulu gak sih guys? Dia harden anjing. Gak ada anta orang ini. Dia avoid anjing. Lu ini dah, nggak apa-apa dah. Gue supersonic dulu. Gue ngeharden terus, bodo amat. Karena gue mainnya special attack. Pukul badannya sendiri tuh. Thundershock kali ya. Siapa tahu dia kena paralyze. Makan dah tuh. Pukul diri lu sendiri. Sial, ngepon lagi dia guys. Ya mati gak sih guys gue guys? Pukul diri lu. Haha. Gonna die bro. Gonna die. Kita ke level 7. Let's go. Echoed voice. Gitu aja kekuatan lo. Udah PTM bro. Work up. Udah bisa ke lantai 2. Heal dulu boleh gak sih? Save dulu seperti biasa. Nge-lag. Kita bisa ke lantai 2 deh. Jangan berlari di lorong ya adik-adik. Dibilang gue udah jago bro. Ribut sama dia. Ya elah, gak ada takut-takutnya gue bu. Gila, ini mengajarin ini ya. Anak murid melawan gurunya anjir. Jangan ditiru ya guys. Magnemite bro. Tipe listrik lagi nyet. Kalau pakai tipe batu sih enak. Tipe apa enak guys? Aduh, kena paralyze anjing. Jadi lemot deh. Gue maksain sih pakai ini. Mau pakai apa lagi gue? Tipe tanah nggak ada bang. Heal dulu dah. Ini doang yang paling kuat guys. Jangan kritikal kocak. Ngapain gue pakai itu lagi?
Jir, sekali lagi, Cok. Jangan kritikal aja, gue mati di kritikal. Miau. Ini miaunya miau ini kan? Miau normal kan? Dan miau itu mah Galarian ya guys, belum ada di sini. Wah ada ternyata guys. Salah gua. Miau Death Strike-nya udah ada guys. Dia ngebite si kunyuk ini. Wah sakit banget anjing. Bukan itu Galarian ya guys. Lupa gua. Ya mati dong gua. Ganti deh. Slowpoke. Kan harusnya lebih kuat Slowpoke. Lebih tebel lah. Aduh ini lupa gua. Dia ada ini ya. Tahan. Ya Allah, dia bisa nge-plinch, lupa gue. Aduh, ngorbanin dong gue. Ngorbanin dong gue. Duh, mati nggak ya? Picky pack dulu dah. Korbanin picky pack aja guys. Sial, gue terlalu meremehkan dia guys. Ups, nggak mati. Nih, makan nih rolet gue. Jadi sakit juga deh ya guys. Effort juga ngalahin dia nih. Nge-please lagi bangke. Kuat gak sih guys? Masih kuat lah ya. Mati kan lu langsung. Langsung naik level pada lu. Gue dapet Great Ball gratis, lumayan. Bang, gue mau nge-heal dulu, boleh gak sih bang? Kantor agent dari Fire Red dong nih. Complete his lesson at the trainer school. Oh udah berhasil guys. Udah lulus nih kita, cepet banget. Semalam doang anjir. Gak nyampe semalaman.
Bang, gue mau nge-heal dulu boleh gak sih, Beb? Gila, ditungguin di depan sekolahan, lucu banget ya. Bodo Taurus. Diapain nih? Bang, gue mau heal dulu boleh gak sih, Bang? Ntar Bang, gue heal dulu Bang ya. Anjir, keren guys, sumpah. Ini yang paling keren sih menurut gue sejauh ini yang gue mainin Pokemon. Nge-heal Pokemonnya. Ini udah sejam belum ya? Ntar crash lagi. Udah sejam nih. Mau coba break the limit gak ya? Beat the limit. Udah gue save belum sih guys? Udah ya? Coba gue save lagi dah. Oke, let's go in aja lah. Beb, ngapain nih Beb? Oh iya nih udah mulai nge-lag nih, pasti nge-crash. Udah sejam guys soalnya. Wah yang nge-lag nih. Kayaknya harus di restream guys. Setiap sejam sekali. Tapi sini pasti nge-crash. I don't know about you, but I'm ready for a nice stroll around Howley. Apa anjir gua ke pojok gini? Anjay. Beachfront. Wih keren anjay. Wih malam-malam tuh nggak masuk akal. Berenang malam-malam ke bawah ombak berjemur coba malam-malam. Lucu ya guys kalau mainin malam. This time yeah. Hey you go someplace up. Greet sama halo lah. Gila dapat Pokeball lagi guys. Halo lah. Bu. Halo. Gak ada apa-apa guys. Kita kudu cek-cek guys.
dikasih apa nih? Poison lumayan. Good to see you. Ini apa guys? Gak bisa masuk nih kita. Bu, gak bisa lewat bu. Gak bisa masuk guys kita. Sini bisa dong. Oh tujuan kita di sini. Halo lah. Karate chop. Ini guru cok. Apa itu? Kemana itu guys? Poke Finder, here you go. Oh ini buat nemuin Pokemon ya? Oh foto Pokemon. Wah ini judi ya guys. Oh kita dapat apa tuh guys kita? Kalau dapat 10 Pokemon. Jun, how did you visit the tourist bureau? How was it? We got his Rotom Dex upgrade. Now it can take picture too. Foto dong. Foto yuk. Aja gitu di foto. Gue gak mau bertiga, berdua aja sama Bebek. Ah gila, parah banget guys. Apa tuh? Give him a tap. Ntar dulu guys, tap dulu ah. Leader keeper dari fans kunci. Oke. Ini R. Fotonya. Gimana guys? Anjay. Get the spirit apa sih?
Udah gini-gini doang guys. Udah gitu-gitu doang anjir. Iya lah diajarin jadi selebgram anjir. Diajarin jadi selebgram anjir. DSD card. Ah, gak usah lah. Ini gue main Pokemon apa tutorial jadi Instagramer. Ya mungkin segitu dulu aja ya live Pokemonnya. Terima kasih udah mampir. Sampai bertemu di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.